Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Bor Sanchar District jong karib hoy, nadu ka khatnyo trek mataw nailar arajar arpo, kila penkriya no ya ka COVID-19 entry checkpoint, na khatlai mer bernihat, syaka jaka kebaran hajan ke jingking berni. Habai keren bat ka Deputy Commissioner jong karib hoy district ka kong RM Korba, kalai thu bakadaw halor ka jing penkriya no ya ka COVID-19 entry checkpoint, na khatlai mer tamu kuchi, syajan ke jingking bernihat, kadai namar basilang jong kani kajaka kahap syaka jela Asam. Bat nakaliang ke Sarkar Asam kala ada ke jingtho syaka Sarkar Meghalaya ban penkarya no ya kani kajaka. Kakong RM Korba kala itu ru baka Sarkar Meghalaya kala hab ban ra no ya kani ke entry point syaka jaka hajan jingking bernihat. Kadai namar baka Sarkar kelas nas dan ru kum kata ke semi permanent ban te lakam bat yada na ke jingpor state uknyang jingpang COVID-19 syaka ni ke jela. Nakabenta kitu ki bahab ban mi pat sabar ke jela on sara no shen hajan kani ke jaka. Habernihan bat nakabenta kitrok barong syaka ni ke jela. Labu ban toket ha umling hajan ke kerdap incoming weight bridge. Nakaliang UDMHO ke Ribhoy district Dr. M. Mauri habaya keren bat ke Batisi TV ulaong bawatlah kani ke jaka kolong ke bakhim handai kala khamsok pat ha ke jing trekam nomor ki kamera kilong ki babiang. Bat ke jing sedang ban eksamen na kebenta kitu ki bawan na sabar ke jela ban rong syaka ni ke jela lasdang pura nadu kani ke sngi. Superintendent of Police ke Ribhoy district uba Nazirus Lamare ula pentep ban nakaliang ketnat pulet ru kala trai shitam ban penbiang ki bor pahara ban talasi nadu kitu ki barong syaka jela bat ru ki bami na ke jela bat kila penbiang ru ki bor pahara ban ai ke jing trelang bat ki bor district. Shift ng silong tarasi te ka nalumanin ni ka function namani hangni de wala da ka kamkim kindia ngi hapan just ka dan kam report employment baro lightly kita ka exiting and free but hote umling ro obi brechang ko employment la gadle madu ba hasan tariki maten lo order la yele hi ya ben bukan ya ben Hadin baka Sarkar kala tu isna ya kani permanent semi permanent structure ko bakiri mentah hadin hadin bakila perkhat kunta na kaliang ke district administration kala haban shift no syakani ka jaka ko balong hapo ba state la jaw number ba ko wei ru ka jinge ka lomba let hak ka center bangidon brosh kata kadai ka number 1 kadai ka jaka jongki Assam ko ba ar ka lomba nado nang tu khatlai mile hado khatsan mile ba ar mile ki dan ki nong song nong jong Assam de ka penthut dia ka le ka wan ko jong ki na man ka por ba ki mut ban le train dikta ke ki brik basa hang tu ki dan hajar ki ban ki haban le ban wan man ka sni de nang tang daw kani kala pen long le ki ban ujor syaka Sarkar ko jong ki bat ka kila iya ka si jong ki bat kunjur kila ko syangi sila ko syaka district administration bat kunjur ki syaka government ni de nang tang daw government du kala tha ingi bangin shift no syaka ni ka Meghalaya side bat mapi imenta kalong i ka jaka bakham khapnya Bacir kom beda ka biang nama lada ka kami am kena long kawai ka advantage point ka long ba hang ni ki bri ki nomi of petrol marbar kai ki barum ki habrum be ni parking space and ka surok bania du ka long very long ka kim ba kim yo ban pet kat bomon ki bri te ha kata kaliang ni la yo ban check bhai ki bri barum ka state jongi kata di ka advantage point jingnya hite ka long ba namar baga khapnya kala bandan kindiat ka jing dum kali dan ka traffic jam te ya kata ngin haban ya penbai hab ya kalian SP ru ila ya dep ya keren mentan bangin dia stroke no ini kali kindiat ngin pelai kindiat nanti nane kena bakan nomblok kanega jingkia te kata ngin man kasi kadega khma di haban ya persang berkemai ke exit point ru rukomba bro iskat tu kadan lang batni hangking tamal kuci hadu mentau sni ru kadan kang dani tamal kuci tang balong ba nila sna hang ni hajan jongen ni ka location jongi menta te yakatu ru shift na apo ar lai sni te
Kuma pi ing ila ong batai pi yang baka karit bahkan ni cakap hang ni. So hang ni ki wan tengi kali balik transit sigi ki state, north eastern state, but kumjuru iki baru hapo Meghalaya. Iki trong iki pick up ni divert bayaki ban ni umling ban report hang tu kumbala batai SP mentan. Bala divert bayaki ha umling ban report hang